Now, on more serious notes, video in percent anonymous etienne Chief Justice Ankasa corrupt. Oh yes. Chief Justice Ankasa our Ghana Chief Justice Ankasa corrupt. Ghana judiciary system no is something fucking corrupt. Enti nananom ene empenyufo amodi asemanim no. Emma momfa mo gidie emma obibia. Say some microphone no manya positions at institutions na nim ni na no. Omo nyina ehun otu voice and things o yankopon. Ade yen ya ye free sampa ne bono ma ye na ehun so obi o. Le katani no ye ne o ka bia no ye ntro. Madam asipa me call baby eno ntina me ne mo gina bonten a me ka se na me wo kwan so a me kopie. Na the way uncle for frame no eno ntina me ye enti se ne de bia me ka no na Samgba Gyafla Sampa Manhene ne nananom konwa a wotena so no saa konwa yi odi nokre ne asomdwe ene bepe Sampa eno ano wo ye se ne Sampa ebe konkan ye pekura empuntu wo mu a ye bebo Sampa di no eno na Samgba Gyafla eve enti on the 6 nokre Sampa konwa sem ya kan wie ya ka Sampa konwa sem awie enye eno ene ye di akokot so mu nkoka Sampa konwa sem ejuma ese National Regional House of Chief wedi na omundi no ene ye ka kire aban court se court nshow mu omundi enya sese ne ye ko bisa se hwan na ye Sampa Manhene de na Samgba Gyafla onna mamambre ne amane ye kwan so ene waba be ye Sampa Manhene nti ya kan no awie Mimwa kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushe. Se we your first time any abomodia subscribe. Mia notification is so any time bia ye di video betumu no. Won son sabe kan wenye bia she ushewia comment fa ho kire wa dwen efa video no ho obisa like a video no na share emo bia so enya bi hwe me da ase bebre abusua expose bi akoso expose kesie bi akoso abusuafo expose yi ehifo enefa wo mo ho Sampa Manhene na Samma Gyafla ebusuafo the personal assistant anachese wodi expose kesie pa aba efa Sammor ni spokesperson mo ebusua ne nyina eye court case na Samma Gyafla Sampa Manhene ebusuafo was sued Dormaahene any Bono Regional House of Chiefs ebusua was see one because Dormaahene aye na dwen say enya de a obegazete Sampa Manhene enne eni china efise ono de ohuni say enya na Samgba Gyafla eni Sampa Manhene nemo no Sammor ana ye eye Sampa Manhene enti abatuo kura na course no the injunction den ekoto so enso Dormaahene osi wono de obum na so nti wobu so ema election no den ekoso abusua oma court ama bibia den akosi ewo court honom eno ne ehun se Sammor ni spokesperson Karim citizen waba out odin sembi den tudwa ne nsem na odi tudwa no ana na Samgba Gyafla Sampa Manhene ne personal assistant Abu Mahama ebusua waba out achese ensem na obekan ye no ebusua wodi no kro na wom na nkasa den egu honom entimu de mumie ko video no mie ni kan tie Sammor spokesperson no ne wia Abu Mahama de no ye de beto aso abusua ye na nim se Sampa sem ekopie mu ewo court ende ba be krakra ana me de beba mo ene ana bi we nim se den a yanom ebeba abehya ase atu futura gumani yanom meba abekeka ensem bi asebio obia entida Serio. Sorry. And I want to go to the internet. Alright. Maybe break it down. A short update and I maybe breaking it down.
about the summer course. I am there, and over Vienna. Samuel, did you send me hi? Okay, because I don't send me hi. I will add it to the group. Send me hi on WhatsApp. I will add it to the group. I was here. Share video no na yenko yanim. Yem say yenyina yam amunya mohonte edanra say ene 24th of October 2024 enanka yekopie mu ewo court ewo Kumasi High Court. Na asem ni nyina de say amakom jezi akomia ya wisha na nyoka say amakom jezi afa the Bono Regional House of Chiefs and the National House of Chiefs that go pure court say almost say almost and receiving the document our house or and gazette na ene niema omantimi anya bibia ewo court ho no eno na mpesa wonya wo nti ase efse bi say den a obi beba aba betwa ntro a kire mo na ma start send message say bisa aya okoji amai nana ya osamodua oye Sampa Manhene otna se adwi hudi hunu say asem na akopie mu ewo court no enam ne so enama ankama amakom jezi enya tumi efa nananom edom kopie mu ewo court and this is sana tie dia ono okoji amai nana ya osamodua oye Sampa Manhene no and someone so obodo akọ court ni nyina no ono ena nim ensem no nokre so ono ena ya Sampa Manhene enti ono so amane lawyer adjoine adjoine case no enti ene omoko pie mu wo court ho no eye Bono Regional House of Chiefs lawyer Efreno Akwaboa ono ene okoji amai nana ya Samodua lawyer ene amakom jezi lawyer ene ahemfo mako baye nso a mo free Asante hene fie na hemfo edi omachi kopie mu court ho na omunim se nana ya Samodua lawyer ebe join case no enti omoye se ombe kasa no eye the Bono Regional House of Chiefs lawyer ema omonya omohonti ase se nananom actual petition the ama Chief Justice na ono judge na otimi no eye William Osekofo ono nso omo de petition e bi abre no wa mo ye sure say the saka o say on Chief Justice nyanka kasai and I say well say na wo honti no until say on Chief Justice day ebe kasa enti omu bisa the reason nti anana ya Samodua lawyer so ba bi ena o kire say ono so a file join case no because en 70 a ankama timidi nana no bepie mu court ho no efa nana ya Samodua ho nana ya Samodua so de ne ho abedon court no de a ene ono nso bebabi na ono nso no kra e wa asem ne nyina no ono nso abekara de enti samote sia obisi 6 of February November sorry samote sia obisi 6 of November omo sa ko court a asem no yendi no Kumasi obi bi oba ka tro say 6 of November omo ko Kumasi akakodi asem bia no oboa court no go bisa the main purpose in tia nana ya Samodua lawyer I join the case no now no so I explain no why dey a kire court no dia busia sikano die sisi abeti ha beno kasi sikano pa die sikana she enti His Lordship Justice William Osekofo wadi musika no kwa
Now, on more serious note, video we present another etienne Chief Justice Ankasa corrupt. Oh yes. Chief Justice Sankasa our Ghana Chief Justice Ankasa corrupt. Ghana judiciary system no is something fucking corrupt. Enti nananom ene empenyufo amudi asemanim no. Emma momfa mo gidie emma obibia. Say some crofo no manya positions at institutions na nim ni na no. Omo nyina ehun otu voice and things o Yankopon. Aje yen ya ye free Sampa ne bono ma ye na ehun so no bia o. The Chief Justice so person should be pa eba Sampa. So person should be pa eba Ghana here. Ene manokra endadi. But the cry friend is Sampa and Kasana. Sampa for the they don't care about this court. And the people will be NTS. The people of Sampa don't care because me say one now so class and come here Sampa here and come on to visit Sampa about thing. And Kolaya woman there. And Kolaya woman there. I'm going to jealousy. NT Abuzia. The court can never be held. Yeah. Obi are expecting next year. Obi biyama fana dwin to court to Zambia so this year. This 2024 no. Obi biyama fana dwin to court to Zambia so. Everything is going to be perfect in 2025. Nyankopon ya adomna say next year, you run next year no a. Bibia beto di. Enti ye twen amakom jezi ene na pamfo so me ba bonten na omo be twantro so omo de omo yade won tro no ho omo be tu futu agumafo ani abekasa ama omo supporters na ne age ene omo pie koto ma ese mununkum omo pie every court dem ho no omo yese mununkum question na omo bi so omo no say it is going to be a train. I will say for me, Chamo. Oba online, share na Obin so say yes. Abu Mama Maba online. Me wo kwan so airco baby, but I say me packing na me no dim komo and sana mako. I say me no can and send you no be to share. Very brief, very brief. And yeah, it's about an air court. DNC yeah. Eno ena me pese me wuti na wo hono se ne be ya obi enna dawo ene mandomos na ye de call ya na Samgba Gyafla de call and then anka judge ne share say ko be man judgment but the copy mu wo court no na abrante bi a ye friend Farouk a ono ankasa bo ne ho samra ne se Sammor na odi wakofali se opese ye de ne ka asem no ho enti judge ne ka say sa asem no ye de akɔhye on the seas the santino and then nanka judgment na obema no wadife e de akɔ on the seas tinyame ya dom seas no ne yeba ne yebehia na wabisa ne Sammor Farouk no woka a ne lawyers a omofre regional house of chiefs ne omo nyina na omantimi anka na ne woka no na on the seas no waka na ono judge no wagina so afa decision obeteki enti mesro bibiara ni omo ka omo nenam ho no momongu eyentro ye ba ne say ya dife asem no e de akɔ on the 6th of November na judge no ama ne judgment se ne de bia memeka no wi asi nipa nyame bɔ wɔn omo ye nipa mienu sabi omo magimi eni nyansafo na omo nyina nso ka bom ema wi asi no eye de enti se omo ye nuama bi a munya omo ni e ba nyina ne say on the 6th of November judge no ebetena asem no so na ensem no a Farouk a obo ne ho samra ni Sammor no di baaye no na o ma hwehwe mu so o mu hwehwe mu na ampa bibi wo mu a na judge no ehunu ni obeye na meme momu de se ne de bia meme ka no asotura eye wo de no oje ne ntamu a na ohu atawo bibi biara ne ho a Sammor efue ewo die en o mo wo ka lawyers a akabua lawyer na o represent no wantimi ameka a NSC no oba the late artist
ena no mo pese omo ye but nimpa se nokure ene Ghana mera munti no ye beye bibia enti mesre mo so omo ni nam se ye yi asem no di akwa akra ye yi asem no di akwa ha ye yi asem no di akwa ha entro ensem no eda so wo high court 8 wo Kumasi ho ene ye ka asem no enti judge no join that application no mo de ba ye no judge no betie on the 6th enti wa defer the judgment no to the 6th tinyame adom 6 no ye kohye a ye bobu omo join that application ni wi a na judge no ama ne bibia opese wodi ma enti saa na ekosi ye enti meda obi biara si ne katani no ye ne oka bia no ye ntro meda masipa me call baby eno nti na me ne mo gina bonten a me ka se na me wo kwan so a me kofie na the way ankrofo frame me no eno nti na me ye enti se ne de bia me ka no na Samgba Gyafla Sampa Manhene ne nananom konwa a wotena so no saa konwan odi nokre ne asomdwie ene bepe Sampa eno ano wo ye se ne Sampa ebe konkan ye pekura empuntu wo mu a ye bebo Sampa di no eno na Samgba Gyafla eve into on the 6th nokre Sampa konwa sem ya kan wie ya ka Sampa konwa sem awie enye eno ene ye di akokot so mu nkoka Sampa konwa sem ejuma ese National Regional House of Chief wedi na omundi no ene ye ka kire aban court se court nshow mu omundi enye sese ne ye ko bisa se hwan na ye Sampa Manhene de na Samgba Gyafla ona mamamre ne amane ye kwan so ene waba be ye Sampa Manhene nti akan no awie nti medamasi nyame ya aduma on the 6th ye beba court na ya court no ajute saa Jonda application na Sammor Farouk di ba ya no ma we se omude ne be kan ho ana omude ne kan ho mpa sen no wo na ya bobu na judge no agina so ama ne judgment nti medamasi nyame nka mo ho mrepa mo no me no mbesen akasa bio me tu kwan me ko baby eno nti na magina kwan mo a me ne mo kasa ti me du fi a me ne mo be kasa mo okeka ensem a okeka wo ne affidavit no mo se ono no ene na ne maame ne nananom obia emma menhia da obia nko bebia enkodi nsem bia ne nyina ye ntro ene mo ho se me de video bia to ho a ekire se na omo menhia a ye bra kan asanteman e yo man dreko pe ye ya di a ye no ne kwan ne kwan so nti obia si wa asanteman ye record video ho enti ye ko na wo affidavit wa twere mu se wo nko bebia ye nka Sampa nkonya sen wo bebia da me susu se e bia omo a wodi omo ho aba omo no nioma na omo tafretafre no e bia ono nso asase e tafre bi eno nti na sa affidavit no mo twere ye ba nyame ya adom ne ekohia wo court on the 6th na ne emra ne sie no ne ya kanti mesremo a se omo twa ntro se ye yi asem na afiri Kumasi e de akọ Akra e de akọ Hifa ye de kọ even Dormaahene court kura na se ne no emra ne sie nsa no be ontimi nya na hwe nti asem no e wo high court 8 e wo Kumasi on the 6th ye be kwa akotena so se ne ye meka no Nyankopon wiase obo nipa mienu se bidimini ene nyansafo ne jimifo ne nyina ka wiase mo ema wiase ye de uyi jimifo ne film a wiase enye de uyi nyansafo ne nso a wiase enye de enti omu bisa bibino mo jimi a munya wo mo omu nyina ka ho na wiase no eye de ti edamasi biom mrepa mo no me ne mo be kasa medamasi pa bye bye wo obusia ene na Samgba Gyafla Sampa Manhene ne personal assistant ene Sammor ne spokesperson ana busuafo moti wo monka no omo nsem a omakan edien ananso wo kafa ho comment section honum ne kire wadwen efa sansem ho ahanum eye Skeleton Man TV me see a top for mo ye de bebre wonti se we your first time mo ene bomodin a subscribe me notification so click on no send video bia ye de betumu no won son sabe kan no anya bia hwe me da si bebre